bengin sedang ya kenika video ke bawah tasngi ngeskua ban kerpa ipi boro bopinya follow ya kenika Instagram account ko jangi namar kidon ki bawah ang ba kim juyo ya ki notifications ladangi pelike ya ki video ki batamai tiha kenika Instagram account pan ngi pentep baik mana kapor ya ki followers bangi dang shu pelike ya ka video ke batamai hakini ki stories ngi shed upload mana kapor ngi shed pentep kum kane bangila upload video ke batamai po YouTube bat ladapi klik ya ketika link ke badan teh jerong pensa yo sakawai pat ke link bat seklik biang sesisen bat kansa pen i baik syaka YouTube bat pensa i ya kenika video ke batamai ti sungba follow yang i hapo ke Instagram kanang ba pen nomdo iki videos ki mingi upload tamai ti sesisen pat parlok nya pedang sungbai pi baro syakanika channel kajungi pat hakanika video ka bang meta kasngi ngin pay yakini ki post ki barang shlai tamai po Shillong Meghalaya yakini ki post sel apply the District Social Welfare Office Shillong Meghalaya mentau benai arajar aphuar ki kerteng jengni ki post kelong kumne multi-purpose rehabilitation worker lani MRW bat ka community based rehabilitation workers lani CBRW kelas D lani ka tarik bakado papila ban submit ki applications kade hukat pratarik benai August arajar apuar ya kani ka multi-purpose rehabilitation worker ka balai arteli ki post ka jeka jeng ki posting kilang kumne kawai ka post kalai ha maupan bat kawai ka post kalai ha million ke age limit lani ka kerta ka beredo kadai apply snam bat ka bahaya do kadai lai punyo snam ka salary lani ka tulap kadai khatwaya jar lai sparsh pau hakshi banai ke educational qualification kalong kumne plade ban pendap ya ka class 12 ya kani ka post kin kam I preference gitu ki badan ka to katne ka work experience hakikam survey but disability rehabilitation pat kideru bandon ka jingnang ba ka jiksutu haka computer ya kani ka post community based rehabilitation workers ka balai khandre tuli ki jaka jong ka posting kalong kumne hamelium kalai ka we ka post hamau pat kalai lai tali ki post haso yong lai tali ki post hamau plang lai tali ki post hamau lai sau tali ki post bat haka Shillong urban kalai art tali ki post ka first circle kadai halaban malki bat lumpering circle ka second circle kadai halang kra bat la shumya ka age limit lani ka kerta ka berduduk kadai apply snam bat ka bahaya duk kadai lai punya snam ka salary lani ka tulap kadai shpawajar shispa khatsau hakshi banai educational qualification kalong kumne peladi ban pendap ya ka kelas 10 lani ka matric ya kani ka post ru ken kam I preference gitu ki badan ka tukat ni ka work experience hakikam survey but disability rehabilitation bat ru gitu ki badan ya ka jingnang ba ka jisutu haka computer ki candidates ki belang eligible bagi buku aban apply kini ki post pihak ban submit ya ka application syaka office of the District Social Welfare Officer East Khasi Hills Lower Lashumir Shillong pat pihak ban submit lang ya ki attested copies jong ki testimonials ki jong phi bat arteli ki passport size dor ki jong phi ru pihak ban bo lang bat hakani ka envelope ka ba pitap ya kini ki ai bro pihak ban tho ya kini ki kentin application for the post of satho ya ka kerteng jong ka post ka ba pihak ban apply anda sapendap ya ka blog ka bapikwa ban apply ya ka ni ka post hadin sa thoru ya ka address ka jongpi bat u pin code ka official notification lani ka official notice ngala ai po description jong ni video te phila ban download pa phila ban pulia ka shop pin apply ya kini ki post